Om Swastiastu alit-alit, rahajeng semang alit-alit sareng sami. Nah, sane mangkin alit-alite malih mewali belajar bahasa Bali. Materi ini sane mangkin ngelantura materi minggu lalu sane sampun diimpang inggih punika wastan panak beburon nggih. Nah, sane mangkin wonten 5 manten sane jagi uning ayang ibu. Sane pertama sampi. Sampi nggih. Panak sampi madan godel. Panak sampi madan godel. Sampun kenten sane kaping kalih panak bikul. Panak bikul mewaste nyinging. Panak bikul mewaste nyinging. Sane kaping 3 kata. Panak kata mewaste becing. Panak kata mewaste becing nggih. Sane kaping 4 panak udang. Panak udang mewaste kretes utawi tes-tes nggih. Sane kaping 5 panak jaran. Panak jaran mewaste bebedag. Panak jaran mewaste bebedag nggih. Kadene kemantan sane uning ayang ibu malih jebos alit-alite elingan wastan panak beburon nyambatan 5 manten nggih. Sinep ibu untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.